खुलुमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरब सिंबु ताराम नोक्सरी हानबदा मरिबा पाव मिनिस्टर रिसफल की मतंगदा MLA कुनमाथोइना CM उनखरे हाई कमांडा दाबिसि पुथोक्तुना खनरगनी हाइना CM ना थाजबा पिरगले अमदि साखटपा शांति लैबा लंदम अमगिदमक इसागी वखलोन थादोक्तुना अमत ओइना पुन्ना हिंगिनगदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओकम इबोबिना फोंदोखरे पाव संदरंग पिजरी हौजी कांग्रेस सरकार मनुंगदा मिनिस्टर रिसफल तगदबनी हाइबगी मतंगदा ngasi कांग्रेस MLA कुनमाथोइना CMO इबोबी उनखरे दाबी सी AICC की लुचिंगमसिंगदा खंगनदुना खनरगनी हाइना थाजबा पिरगले हिरमसिदा रिपोर्ट अमा वैसे युपुंग निपान मिनिट 3 फाउगी मनुंगदा MLA कुनमाथोइना मसा मसागी एस्कोर्ट सिंग अयाम्बा यावदना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंगी बंगलो तमना लांगनकी MLA सिंग असिना हौजिक मिनिस्टर ओइरिबा मियोय 10 सि सिंदोक्तुना थबुक फजना तौबा ngमगदबा MLA सिंगी मरक्तगी खननबा दाबी तौकी दाबी असि कांग्रेस पार्टी बि हेना मपांगल कंकलनबा अमदि प्रजा सिंगी इंटरेस्टा दाबी तौबने हारि लोनेना MLA सिंगना हौजिक मिनिस्टर ओइरिबा मियोय सिंगना असोइबा जगा अमदि मिनिस्टरना MLA सिंगी वा तारक्तबा लोनेना अतोपा कांग्रेस MLA सिंगी केंद्रदा खुद थिंगजिलकपा मयाम चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंह द पौडम की हाइना ISTV न्यूज न फुंग पाव मन हारि ngasi युपुंग 9 मिनिट 13 रोम ताब मतमदा MLA सिंह असि चीफ मिनिस्टर गी ऑफिस चैम्बर दगी मपान थोलक्तुना हनरके चीफ मिनिस्टर ग उनबा अदुदा यावरुबा कक्सिंग केंद्र गी MLA सुरचंद्रना ISTV न्यूज न फुंगरपदा मेजरी सफल तौननबगी मतंग द चीफ मिनिस्टर द MLA सिंह ngasi अयु अंगनबदा दाबी तौबगी वाफम अमा तारब मतुंगदा MLA सिंह गी सेंटिमेंट खंगले दाबी सी ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी गी लुचिंग सिंहदा पुथोक्तुना खंगलगनी हाइबगी थाजब पिरकले हाइके हायंग चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंह अमदी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम दिल्ली दा थबक अमगी सटकदोरिबा सिग मरी लेनना ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी गे हाई कमान उनरबतुंगदा थुना इम्फाल थोलपुना दाबी तौरिबा MLA सिंह अमुक हन्ना उनदुना वरी सानगनी हारि मसी जून 13 दगी हौगदोरिबा असेंबली सेशन गी ममांगदा सबसाबा अमदी सोयदना खंगलगनी फोंदोकी खंगे कोई सेंटिमेंट कोई हाइब प्रपोजल से हायंग जी ऑनरेबल सीएम गा ऑनरेबल डिप्यूटी सीएम कोई पार्टी प्रेसिडेंट गा दिल्ली चकदोरी अनु दिल्ली चकदा कोई मयाम सेंटिमेंट जे हायंग तंजा अतोपा हानि प्रोग्राम में लेबगी चटनी अदी कांग्रेस को ना अतोपा प्रोग्राम में तंजा चारेदना मोई तंजा लोरगा कोई मयाम सेंटिमेंट जी ए प्राइस हाई कमांड ए प्राइस तौर मगेदा मैंने सेम ऑनरेबल सेम कुमुकरे नाकलमरम मणिपुर सरकार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंह असि मेजर रिसफल तौननबगी मतंगदा MLA कुनमाथोय असिना सही तौदुना रिसफल तौननबगी मरुब मरम सिंह यावबा ड्राफ्ट कॉपी अमा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइरिबा सोनिया गांधी दा पिसननबा थौरांग तौब लेरे हाइनसु ISTV न्यूज न फुंगबा पावसना मखातारी जैरगसिदा MLA कुनतरुकना सही तौदुना दाबी तौरमबदु MLA कुनतरेट साइन तौरे हरि रिसफल गी दाबी तौबसिदा चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर स्पीकर MLA इराबोट MLA लंदोनी अमदी मिनिस्टर तरा यावगना अतई MLA सिंह सपोर्ट तौरी हाइब वाफम MLA खरना ISTV न्यूज फोंदोनरकी ngasi चीफ मिनिस्टर उनबा अदुदा MLA खरदी आउट ऑफ स्टेशन ओइबन मरम ओइदना यावखिदबनी हाइरी ISTV पावगिदमक एन रंजन अमदी नारोइबम फिलिप्स चीफ मिनिस्टर बंगलो अमरमदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना पाउमी सिंह फोंदोकिबदा MLA सिंगना हारे वाफम असी निंगथिना मुन्ना खनमिनादुना तबक पाइखतनाबा सेंटर की लुसिंगबसिंगदा खंगलुरगनी मखोइना पामी वाफम सिंग असी सरकार बुथुगाइना बसिनबा ओइरमगनी थाजदे मियामगी अमदी सरकार गी मपांगल कनखतहननाबा ओइगनी हाइखी सबसाबनी फिजिटिको सिबी यामना फदना खनलगा तौदबा थबकने without any basis of exercise of consultation with high command. Unitedly transferring Lena Waktosi and one more issue in the interest of the government is a bunch of Hydra. Total is MLA सिंह थांगजरी बखोंग थांग असी मुनुंगे बोफमनी अफब माइकैरोमदा सोइदना लाकनी मसिदा मियामना सरकार असिगिदमक जिंगनिंगाई करिसु लेते हाइना फोंदरगले
kaya hani angang sing mama pa sing ta ningai to yai na ta ko ningai to ga mun thwai ge ma ko ram moi ningai angang ni ma ji piro da adu ba ai ni mama gum ni ma pa ko tele ni ade kari gum bana na ta ko kan da hai na dai na thang na ri mun na kana no di mun da thang khang ni ka ko ram ni ba kan da mo ta mun da hai dai na na ta mama mo ni thiem ban di le ma mama le ka mai thiem bi ge ko ba su wa bi ro no ko ba sum hale phan da ta kan ta wa ni ka su wa ni ngai le ti adu ko minister mele sing ko one under the leadership of the government chief minister sarkar siya na ni siya na le ada kaisu nang to gunu duga jan sing sumaru to da confidence mas ero to bi gunu na haini so we are one the state issue da lega sabta da ba development ki state ki integrity ki state ki welfare ki kan na sarkar se dekhi ada ko kai gum ba ko stability da sokata sule leki Chapkhatpa amadi santi leiba lamdam amagidamak isagi oiba wakhal thadokuna ama toibagi wakhalonda punna hingminagadabani haina Chief Minister Okram Ibobina ngasi MFDC hall da pangthokba Tribal Peace and Harmony Award ingisingani 13 13 thokpagi thoramda haikre Tribal Resource Institute Manipur amadi Ministry of Tribal Affairs Government of India ga sanmaduna pangthokba thoram aduda Chief Minister Okram Ibobi Deputy Chief Minister Gaikhangam Forum Chief Minister Risang Kaisingna maru tapigani former Chief Minister Risang Kaisingna maru iba myoising oina sarugyaki Manipur da thokiba naga kuki gi irangda santi lehna bo honabada asoba thogdang yakiba ngasi award pikraba makhoi ahum adudi Sanapati District ki Rabuna Mai Village dagi ke Matia Pastor District Asigi Orphanage Village dagi Laikhidraba ai Silhau amadi Puduna Mai Village dagi S Kaikho Hokini Makoy ahumda lupali sing kontra galena citation piduna ikai khunaba utki Thawanga mari lenena Chief Minister Okram Ibobina makha taraduna jati kyana khundaba lamdam asida santi oina amaga punna hingminari basigi marakta karigumba patamda wakhallana khanabadagi nungayandaba yauriba si thoktanaba honaminasi haiki Especially our brother tribal communities not to forget that we are one, sharing a common land since time immemorial. Our unity has been our strength against the onslaught of foreigners. Let us not be a victim of selfish, deceptive propagandas of anti-social elements. Let us forget and forgive for the past. Let us live together unitedly so that our state will be one of the most peace developed and advanced states in the entire Northeast and also in the entire nation. Thawanga mari lenena Risangkasingna Kanglup kyana khundaiba Manipur asida amaga nushinabana santi purakpa ngamgani jindana ma hairaga khutna ma tawrabadi ishona phawba yaroi haiki Deputy Chief Minister Gaikhangamna lamdam masta leiriba miyamna masagi horokpham kawrokba yawbadagi unkhatnabagi thogdok thokiba asi laibakthibani haujikti khundaminariba singi marakta hena nushinaba ma lakba asida apenba poi Manipur asi jing amasung tam punduna sembani haiki Malem Punamakta Yoiba Satina Sintuna Lere Masing Horapundi Kadaida no Habida Ishor the Gidlak Pungaktani Ishoi Hushem Gaktani Masigi Mama Pa forefathers Asishu Mapam Amakatadi Mama Amta Mapa Udda Torakiba Yoiba Zatini Aku pun nama kai Dharma Sastra Malem Sembagi Wari Muaga Zat Sembagi Wari Loina Maklay Mado Amuhan Hanzana Palubigi Matau Tadarba Male Hadana Loi
Nungau Rock Village dagi KS Maring misigi matang na semkiba Joint Action Committee Against the Killing of KS Maring na ngase yupung mga dagi Imphal More lambida ban chathaki bas na maram oidina lambi asida mausagi punsida akaiba pikre misi sigi matang da chatkiba hing nongnai phawgi manungda maraleba sing phaduna dadi pigadabani amadi laikhidrabagi imungda lupa lakh tara pigadabani hai wafam thabakta onthoktabadagi khongjangasi changchinmani hairi Oida padaba wasak mayam nanduna NDA Sarkar sahi manga tam yaudringeda turagani haina Deputy Chief Minister ge khangam na phongdokre ngasi Congress Bhavan da pangthokba Mahila Congress ki achievement sing yawba lairik ama pongbugi thoramda mangna wafam ase phongdokhibani Manipur Pradesh Mahila Congress Committee na sinna pangthokba thoram aduda committee se ki President RK Ranisana MLA Manga Wifi amadi atai office bearer sing su saruk yakhe RK Ranisana Fondokibada, Lyric Asida, English Gani, Tarahundagi, Jun Taramedagi, September, Napigani, December, Kuntramato, Fabugi Manunda, MPM Sisina, Tokiba Tabak Thoram Singh, Yauri, Kendra Yankai Hundeda, Mahila Block Congress Committee, Semkre, Nupi, Angang Singi Mayokta, Zataba Crime Singh Tingnaba, Nupi Singda, Sakti Chinaba Amadi, for Security Ekimatanga, Awareness Program Gap Pangtoki Haba from Tamki. Nupi ekoina rajniti yawbadi yamna lui khompham ama puthabada party ki mai sokadoribani jat sokadoribani aduna de koi kedoba tai thak khan naina amasu wangang bada pendaba ngangning ba leire haidna pangang ba yadaba discipline maintain toba adumba Congress party ni aduna ekoina kedoba tai wangangning ba kaya leiraga su ngang daba tamba nupi oigo singi yamna nimjeningai ni haidna ainga sigi sabasi da thamjage Deputy Chief Minister ge kham na makha tarduna NDA na center da sarkar paiba thama farak padangai ngai thaugi mamal khangen hengale train bara hengale Hindi subject bo compulsory ohenduna irang thohanba amadi foreign policy soiduna Arunachal Pradesh amadi Jammu and Kashmir gi map China da yaukshinduna asawa thok oire haike hauji Congress manungda yengthinabagi matam nate center da Congress MP Singh Masing Yamdana Kaduna Yamna Jiraba Tanja Amani Mahila Congress na Asigumba Larik Ama Puthokpa si Tungda Asawa Parama Oiragani Haiki Kanna Suba no Matanbatai, Honatanbatai, Praja Singh Samnada Lebatai, Praja Singh Ekoida Party Sada, Lady Makai, Karamba Force and the Asu to have a sure no more I was in the Indian Sakar show. Tapi lumayan wak, ko, ada tahu ni, ada tahu dah ni ko, tahu ni hilang itu, lagi, ada tahu kalau sih asal itu putus naik ko, tahu ni, ayam sih, kani sih zaman dulu ko, masih sih, kolom ujian nandana, tiga tu mana, ayam sih mana, ayam sih pendiri. Maitegi Aruba Laifam Mongba Hanba Umang Kangadavni Haina Southeast Asia Cultural Organization Sikona Thatharakpa Serolam na Khangalagle Isagi Chatnarol Kanba Amadi Hingadahan Bahibasi Malem Gilengak Pathapna Yaribani Maramaduna Hana Lana Saluraba Kanglaicha Singna Achumba Amadi Asingma Maikida Tatpiu Hairi Matang Thada Pangudariba Manipur Vidhan Sabha Mifamda All Manipur Forest Department ki casual staff sing regular tahandaba tarabadi Manipur Forest Department thingjinbagi khongjang sangsilagani haina All Manipur Forest Department Employees and Workers Union ki President Manihar Goswami na Paumi Singh da phongdokre Sanjan Phongda leba department ki campus da tha siki kunmanga degi casual workers sing sangkhilakiba thabak lepagi khongjang gamari lenena Paumi Singh ga unabada mangna makha taraduna hauzik lairiba official amasung hana leramba singna casual staff singbu namthaduna thambaga loinena sahi kontra hena thabak tarolaba phawba thamada lupali sing hum changwa khapiduna lagli makoibu regular tahanaba mari lenaba singda haibada rehang haki oina pakum biduna leiri hauki basahida chief secretary na thajaba pirakrabasu hauji phawba thabakta onthoroktabadagi khongjangasi chaksilakpani haiki Forest Department level chingina akhoi leiba masaro market chingbu tawoino mi oina khande achidam ta koi punamak ama toina akhoi punamak akhoi leiru pudimak che akhoi aroi goina assembly bok to ta ga de koi Forest Department je buluk chingin sena adu maina wale blog changin je Imphal East District Integrated Water Set Management program ama ngasidagi Imphal East ki DC complex talaiba State Institute of Rural Development ki conference hall da District Rural Development Agency na sinduna hokre
ट्रेनिंग होंगपुना सरू याकिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम होदोपगी थोरम मदुदा इम्फाल इसकी डीसी जॉय सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर.के. दिलीप यावना मरी लेनबा ऑफिसर सिंगना सरू याकी थोरंगा मरी लेना नंदेबम मधुरजा सिंहा वाटर सेट डेवलपमेंट टीम की मियोय अमन फोंदोरकिबदा ट्रेनिंग प्रोग्राम असी भारत सरकार की मखादा अकोइबगी फिवम दलेरकलिबा अहोंगबसिंग असी करमना कनबंगमगदगे अमदी हाना लेजरिबसिंग अदु साइंटिफिक ओइबा मोंगदा ngakpa yagadagi haibadu miyam da khanganaba hungthanga si paikatpani haiki national resourcing si akoida manage tonganabi damakta akoigi haiba sumo training program sing asi akoida paikat kadoriba water catchment area gi miyosing asida scientific way da karamna paikhalagdi bai pangna hari program asi changsan da yagadagi haina ko simadu khari program aduga loina na hayeng tang ama amasung tang ani asida su akoi village level da हाइरेबा प्रोजेक्ट एरिया सिंग असिदा लेरिबा कोई स्टेक होल्डर सिंग मरुइना सेल्फ हेल्प ग्रुप कामबु मसु यूजर ग्रुप कामबु सिंग सु कोइदा मखा ताबा टेक्निकली ओइबा अबै नॉलेज के पिन मखा ता निनी अमगसु को चथे जगे दागमपान दलेबा दि जिम्स एंड फिटनेस स्टूडियो दा मसिदगी कार्डियो सेक्शन हांगदोखरे फिल्म एक्टर बाला अमसुंग रोसना कार्डियो सेक्शन अदु हांगदोके हजिरिबदा मरबा पाव अमहना मिनिस्टर रिसफल की मतंगदा एमएलए कुनमा थोइना सीएम उनखरे हाई कमांड दाबिसी पुथोक्तना खनरगनी हाइना सीएम न थाजब पिरकले अमदी सापटपा शांति लेबा लमदम अमगिदमक इसागी वखलोन थादोक्तना अमत ओइना पुन्ने हिमिनगदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे हजिगिदी एसटीबी की पाव मिंग ताबिरिबसिंगबो अमुकाना खुरुमजरी।